takuti ngono odirimelaka tashti ngengo alo kulyo yimatiyo ono kupopya eshwala kombada ngala mwenyewe ono kupopya eshwahala kalunge kuningi ya ngotwatale pu mu Matthew mbala Matthew chapter 4 Matthew hauta mu Mateusa onopolo nine overiso nine tuwe puke diva takuti apa tu popya usashkuita makerwa na tujenyeke poverise onivali. After fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. The tempter came to him and said, "If you are a son of God, tell this stone to become a bread." Jesus answered, "It's written, men shall not live by bread alone, but on every word that proceeds from the mouth of God." Ya, tashombi bete trompele teiti, ndele Yesu so kwato kwiti dirike. Ndele Yesu esti dirike o kwatwa komunda. Esha twala komunda de akamakerwe kontondadi. Don biblia teiti kucha Yesu so kwali asonjala. Yesu sesa asonjala, okwati kucha, ontondadi kwati Yesu so asonjala, tambule manyali lininga pomboloto. Yesu so kwamona kucha ushucha satane shaku Yesu so pati kuche manya ndani ngomboloto oshesheshi kucho tashishiva ya mala Yesu so kwati okwashangwa kucha onmitahupu kongomo ike ndio tahupu keshe ko hapu taidi mokanya kakalunga ya on Kriste ona opata mongala mwenyewe ya pumbo hapu ya kalunga ya se otapumbo hapu ya kalunga se otapumbo ikuli yopa physical otolio physical ngetoli kuli yopa mbelera otolio rushi otolio shifima otolio makoloni otolio mbidi malopeni kulia imwe ilikomba dei kulia ikulia ifandwa kuti hapu ya kalunga tashton Kristo apumbo kulia hapu ya kalunga on sondi satano ha defiteke no hapu ya kalunga ya anu va pototi o te satana no kapenon mente satana kapenon menengo mente satana de satana okuteo ikeke ko hapu ya kalunga yeso kwa popya ta responda ku satana tati on mi tahupu ko shingomo shwashike ihe otahupu ko hapu ya kalunga yeso atakotinga eshapo wa mu Deuteronomium chapter 28 kuchoto hupu ko hapu ya kalunga ompete kucha satana data ko kwenku fande toti inyonga menenge yeso kwa kotinga shike hapu ya kalunga tashtina ave mo situation nayo kotingo hapu ya kalunga nave mo situation nayo popyo hapu ya kalunga nyasha olipeni popyo hapu ya kalunga hapu ya kalunga taitinga ipi hapu ya kalunga taitinga ipi komba dangala mwenyewe hapu ya kalunga taicho averu kwa averu popyo hapu ya kalunga chasho hapu ya kalunga oine veruko hapu ya kalunga oine mangululo hapu ya kalunga ohaya njilonga ombibete iti okupromotwa yakuti kuningi nino ilo kushiro ndakudipeni okukalunga okupitira peni mo hapu yae popyo hapu ya kalunga ombibeli taiti mu Mateusa onopolo 24 overiso 35 taiti ndelo hapu ya kalunga kainafiku ikalite ilongwe shango inokunika shike okwanifa takuti and the word of God will remain takuti heaven and earth will pass away eulunetu otali hurupo ndelo hapu ya kalunga taikala alusha yeah tashte ulueli tulikomba deberi olino kuhulapo ndo hapu ya kalunga taikurupo hapu ya kalunga shitaichosho taikala hapu ya kalunga osho taiti unge utapumbo kupopyo hapu ya kalunga nyasho wapumbo kupopyo hapu ya kalunga ombibyote itimu membola Yohanesa takuti pehovelo pali kalunga ne na pehovelo pali kalunga na kalungo kwali yeah in the beginning there was the word and the word was with God and the word was God pehovelo pali peno kalunga no hap na kalungo kwali pamwe no hapo kwali kalunga tacho hapo lie hapo Jesus pehovelo kwali puna kalunga pehovelo pali kalunga kwali no hapo o kalunga tachi pehovelo kwali pena kalunga na Jesus takuti in the beginning God created heaven and the earth shitanashike no kanyaka yeso kwati kalungo kwati let there be light and there was light let there be heaven there was heaven let there be what you know tashtini mayo tashkalunga petame ko shwashitanga talungi fashike wakanyakae okanyakweka keshuko kuko sipa okanyakweka keshi okatopo pimo cell phone na dango no okanyakoyo kokutungwa ngala mwenyoyo okanyakoyo kokupopya ichaiwa kompata ngala mwenyoyo to popi wafa David dokwale limuju ndo kwati kucha omweno yo fita wange inanditirasha na ndo antende montirureso itanditirasha David osho kwa popya ovo to popishike ya uli muju wa popishike nyasha peifenga ngeto ikilongo popishike okuno coronavirus business o da affecting engala moyo to vano da affecting o to popishike ino popyo negativity monga monyo nande no popyo hapu ya kalunga shasha hapu ya kalunga inashike oine ngono
O hapu ya kalungo ine ngono. O hapu ya kalungo hei mangulula. Takuti ngengo tatara mu Hebrew chapter 12 verse 4. Ilo chapter 4 verse 12. Takuti mu Hebrew chapter 4 verse 12. Takuti o hapu ya kalunga o hai penetrata. O hapu ya kalunga o hai penetrata mo ngana mo nyoyo. Tacho hapu ya kalunga o hai keshe pamwe. Tacho hapu ya kalunga ngengo akuitumina ko shakati oto itumuko shakati. Ami tirandudu tate kangondi. Ondudu ami. No. Amontine kelo hapu ya kalunga. Te jeme no lange. E ameno lange. E ameno livi komba dange. Onde shiri tavera. Nonde shiri nekera. Anu ya tutiro hapu ya kalunga. Yote ike tupangula. Onu pe ifenando anika shamongereka. O tiro mfita. Ino tiro hapu ya kalunga. No! Tiro hapu ya kalunga. That's why anu pe ifeme ngereka. Otani ngui polo polo. Shashi na kupu ikino hapu ya kalunga. No! Mongeleka pe ifotoni ngui polo polo. Shashi na kupu ikino hapu ya kalunga. Openu amona kalunga kena fikwa pulo no shimariwa. Opwa enverule. Kalunga kena fikwa pulo no oshimasho mzeko kwa nikashike hapopi hapo ya kalunga fitata mvaningi vaamba ikene udo votari ekenga itakuti natu supporten mara supporta papa mbuku support support ongeleka apa ya mbuku support ya josti longo shoy ya hambidi to fitangi halong to hambidi mari no landa hapo ya kalunga ino lande veluk ino lande manguluk that's why tarikarere safira ova fia koshike va dipo akome po ya kalunga shashivala kuni kashike kalunga sho alongonga o hapu ya kalunga oyo winekera imi nekero mfita imi nekero no inekero hapu ya kalunga popyo hapu ya kalunga kesha pato ende o hapu ya kalunga ino kala no malimpiriro o hapu ya kalunga te tieshi ya lyongera o sho ili nena yo sho te kalafyo arushi Amen. hapu ya kalunga that's why kalunga shi okwalompera Yosua chapter 1 verse 8. Takuti nderembwe lilomango. This book of law shall not depart from you. Meditate day and night, and will make your way prosper. You sas le chaputa moshwambo tateka ngondi. Le chapo moshwambo. Wati kucha tresha mure. Mu Joshua chapter 1 verse 8. Ondala mpikini upikine pona wale lapo. Ondala upikine. Uchukutoshima shi aprano shikatushi. Ini meishe itwa halo haidi moku meditate. Haidi peni moku meditate. Oku meditate okunika shike okukona kono hapu ya kalunga. Okukona kono hapu ya kalunga shaka kuchanga ipi. Oto ilesha tole ndula ndete ningipo ove. Yomuno nando nu hanoka garika. Hario gariki. Wakayeta niko garika. Ya keshe konmeshi haningi osho hakalu nene. Wamona ngono hanu nando tombo ga. Nando tombo bifanga otochego penongo mayo tombo. Shashwa ningi shike otombo ya ninga poye otombo iri muye okwaninga potombo shashwa oyo hanu okulipo kandi ngo shufiku no ntenya no tombo oyiri muye ondea dastina ndo kuikosha ngata tiko ke koshoro tombo tenyike ke muye no hapya kalungo sha pumbo kala iri musenga mo madiradiro yetu mo mesho yetu mo makutu yetu omapumbo hapu ya kalunga no hapu ya kalungo teitupe oteitupe manguluko nengono Oshunana. Wati kucha otaturesha mu Yosua onoporo ningapi tate. Onoporo yo tete overisoni hetatu. Ano mfrakini kombinga no mbinga. Yosua onoporo tango overise oni hetatu. Ndafikapo. Ano overise oni hetatu oteti kucha. Embo romango ihajemo mokanya koye. Empieri romango yarijemo kanya koye. Derene ikona kona omtenya no ufiku. Derene ikona kona omtenya no ufiku. Opo ushive okuanifanana ashishe eshisha shangirwamo. Opo ushive okuanifa ashishe eshisha shangirwamo. Osheshi osho oveto kakara unerago ne menjira doye ndere otokara nowa. Dere oveto kala unelao menjira doye ndere oveto kala nowa. Tashti ngengo kona kono hapu ya kalunga. Ngengo kona kono mishangwa da kalunga. Otokala nelao. Ne nashtoningi. Otashiningwa. Oteko mosi yosakuti whatever you do will prosper and will succeed. Ngengo kona kono hapu ya kalunga. Ngengo hapu ya kalungo iri move. Ngengo to imeditate. Shito ningi tashiningishike tashifindana vapuita tu findana anu vapuita tu komesho shashikatu no hapu ya kalunga ngashika Kristevo paife overike kengereka vala kucholeta profeta overike kengereka vala kuta kucholeta manifesta kucholeta lirelele ndo hapu ina ihalika yo hapu ehupifo lilimo hapu ehupifo kalilimo nu ngoto ikongereka filo hapu ya kalungo njara oto pronumwe ongereko yalinga ipi pastor unyokwa niko shiponga unyashika erufo nyalangano David dengepo no amifume ngwe kupule chongereko yalinga ipi totita utalongo njovu
onchovo iko shima onchovo kai nafiku ikulepo onchovo iko shima onchovo ike tunokuinekera onchovo ike tunokara muyo onchovo ya kalunga deka ishonu shasho no hafi ono hanyengwa ndo hapo ya kalunga teikala alushefi alushe. That's why mu Isaiah chapter 55 verse 11. Isaiah chapter 55 verse 11 takuti ohapu ya kalunga otawa nifa este itumine tashesho hapu ya kalunga te itumine osho tashi wanifa tashi kalunga ngwachi ohapu ya ngene ikaverule oteiverula ohapu ya ngene ikamangulule teikamangula ohapu ya ngene ikambeke oteiyambeke ohapu ya ngene kanigeshike osho inokuninga. That's why ompikini alushe ngopende kala uipopile toti ame amondi nyamba no kato chonsonaka no imona bahala toti to popilera toti amo shipuna sha Abraham obi bere ati kuchamo shipuna sha Abraham osho to popinga ino telela nvo munyu nive kudeko ka anvo munyu ni kave nafiku ve kudeko anu ngengi to popira kalavo kave nafiku ve kudeko ka shasho to popishke ela kalopo mbada. Yes, so with God everything is possible. It's true. What ukwanya muna la salsa asa koni mama fikwedian. Yes, so what nimeita ilonga ide alongwa pifenga na nyotanke ilonga. Kwati ilonga antilongo nyotanke ilonga yakula idulife pa yalonga. Chalo kuchanga ipi. Yeah, ngengera saruso kwa kala mombira uleo mafikwedian ndeta dimo ta nyumunwa ku Jesus. Tashti ameno nafya na do mafikwedi atano to nyumun. Mashiko nyumuna pifenga onganga iki. Paifa tu praise ndudu. Cheko shima chanengwa. Oh, opena nujuopo malane pafumbwa ngoku ya pova kulunu no okuno nkulunu meri komba deva kulunu aveshe hapu ya kalunga enganga na distope enganga kadina shiri engangi tadire ki maruwa do ungango tere ki maruwa yo ke nashini mashiri. That's why they kutumwino ini mito druguininga otakutine kana ngale na meme oyene onganga to cha ondinu jushke ongango tetika na ngale na memo to ndipeni ne oton tamekepe ni nyokwe udara oton tamekepe. That's why hoye mwengo that's why nfamwa ba mote ba mwengo bakatumwa no bapumumu paive ngwatu monoka nokotoke yanga pe ehulilonoka to pro ehulilonoka otoke yanga pe takutiete no ipupulu oshiri mu Jesus obibeli teiti Jesus oyo shiri Jesus oyo njira yoyo mwenyo ohapo shiri ohapo mwenyo ohapo shi onjira oshiwana tukakana oshiwana tashikakana shashina shialo njovo ya kalunga oshiwana tashikana shashina shialo kuinekela kalunga monjovo ya shashanga shasheva engeli la shiri onjovo ya kalunga oma evangeli hapo adongolwa wamuno shimata kutua sha dongolwa wamuno kasuitika dungwa ngonde kanyenye ndesha kwa John mweta kutua momi ana nwedwe osho hapo ya kalunga ilingao hapo ya kalunga teninga kucho shima shilingao ndapo pia etitano la jakucha sheke walo kupo no shima mpeko shima shili mombi mbele sheke toka ya monga omweke toshiyange shashina to alkuni kashike okulesho hapo ya kalunga natuleshenyo hapo ya kalunga natukale ndimo hapo ya kalunga shasho hapo ya kalunga ta ombi bete itukucha hapo ya kalunga wote hapo ya kalunga ngotolesho hapo ya kalunga otolesha kalunga tashti the more una hapo ya kalunga the more tokalawe hena pukate kalunga handu amwatave hapo pastor ndapumbo kuhena pukalunga ngeipi wapumbo kuhena pukalunga ngetolesho njovo yae pukalunga twehenepo ngetolesho njovo yae tashti ngengotolesho mbibeli ngengotolesho njovo ya kalunga ngao twehene pukalunga tashti wapumbo kuhena pukalunga okupitira mu kulesho njovo okupitira monjovo ya kalunga ngao twehene pukalunga ovandu vapo tuliko kule na kalunga ovo ulipo paifo nda kupwikine stop popping opposition nawe ilipo ife oyilinga ipina kalunga ondio kulombwela andu vapo tate kangondi kucha hapo ya kalunga icho state oyati munyunyu atukala no uju opo ikeno kukala munyunyu atukala nashike opo ikeno kukala ma hapo ya kalunga state popping shingonde kulombwa kucha popyo hapo ya kalunga wafaru mena balongela kalunga tapo hapo ya kalunga momo ujuwavo nave mujuwa popyo hapo ya kalunga ohompo popyo hapo ya kalunga mohompo mo business popyo hapo ya kalunga peifa nuva hapo me business adavo vatura muti ono ko kalunga oko satana kombinga kotangere kalunga kombinga kotambo satana okuliko nganga yokuliko ngereka. That's why itapakala shaka kalunga kwala umwitule ndesha umwitula no madira diroe de to mwitula ote to mwitula de to inekero hapu ya kalunga oshote kuningire eshiwe inekera
Ewa mprakeni kombinga no mbinga o shongane turinga ninga ka turimo programa omnyasha ne fimboro paife mono turimo na pasta kangondi o ete tupemo ngeta shikanga ne ko hapo yetu nengike kelongi kidoro shpranyoro shetu shonena me titano yonena ewa ai tate pastori ngashane watumbura ne anga mbera ngashane turimo programa yetu njika omnyasha ne fimboro paife o shikanga ne wakoneka nyasha paife engene kokule no kukala yelipewa kwa pine hapo za tekarunga obanyasha vapo probleme ituna otakwatako kini mayunyoni uchikucha ohapo yakalunga kaijukulesha kaipukulesha na vampu ikinyoto duruku popia name kucha ohapo yakalunga kaishipu kukulesha shashi no benefita ucho hapo yakalunga ngoi kwatanga ndena shile shapa. After Herodes died, an angel of the Lord appeared to him in the dream, to Joseph in Egypt, and he said, go get up the child and his mother and go to the land of Israel, for those who were trying to kill the child in life are dead now. Apatu rombo la Yesu sasha kwa ya kahore kwapa tashti o hapu ya kalunga ote shile shapa tashti ombibote kucha o mwengero wa kalungo kwa pia ku Yosefa monjodi tati kucha jamo mwe hipiti shuna tashti Yesu sana imbole kwa ya kahore kwa shwa yele pukudipa yeah tashti Yesu seshwa yele pukudipa ku Herodes kwa kahore kwa na vengo to vere fimboli mwe indako shipangero otakuchuno cancer indako shipangero. Go check yourself. Yes, with God everything is possible, but do you believe? Kalungi nalon meno maribiro montima wai otakuti anva povatipa yuno na vavo okano kuno kuchoka pupiala okano kene shikisha okano taka kungu ontenya no ufiku okano taka kungu matani gishike okanina okatwa ko shipangero no talokana ko shipangero. No, that's why patron bwa kucha Herodes so kwa kudipa ya uno navesh de kalungo kwa pupiala mwenye takuti indakwe Egypt para Yesu sa kwa Egypt ukenholeke shalo kuchanga ipi peife mboro peife na vopenu ju mwapo mbo kufaduka openu ju uno ondi olo mepo ya kalunga shasho mepo ya kalunga oyote kuvatele oyote kulukire kucha indapa inoni ngashi o mepo ya kalunga te kulikire o mepo ya kalunga te kuvatele o mepo ya kalunga oyote kulikire anu va pratufi shashi na tupumbokusa anu va mwatu vere na tupumbokuvera ngasha anu va prava sako corona amiti mufunju ame po Yesu sane on there for 2008 and I have learned a lot. I have learned on daily longo ini mai hapo. That's why no vanu vapu nando haiva lombwele ini meimwe ironto popi nando shima shonuma ite kuduka amo ndalongela kalunge fimbo ndo ndamona kucha fimbo limwe o hatu feira shaso shemwe na hatu feira o hatu feira shashi inatwalo kuinegero hapo ya kalunga umbete tukucha look was a doctor look okwayo doctor otakuti memo apoluso kwanga tavere ya mala peife vaengele litwa kufa inatwala no kuyako skola openanu vamwina halo kuyako skola amonfita maondako skola amonfita mala no peife nga understanding mala mala ondilipo hapo ya kalunga o hapo ya kalunga o yapumbo kuko nika ukaluli smart peife to kaluli smart nga ipingengi nalo kulesha anu va peife nalo kuyako skola vai kulongela vati kalunga no inashipo kulongela kalunga malo mbibeli ya kalunga taitu peshke endunge no maele the moto lesho mbibeli the moto monwendunge the moto kala po hapo ya kalunga the moto kala waisa yeah rom andine kira kucha o manga turi mana shapo tushuku tarasha kwa musica seta tugaruka no programa yetunjika o mwana wa omnyasha ne fimbo ropaife andine kira ngane kucha ka tanto ashika kwa musica tatumonopo no koni matatu garuka wija tate fisherman tikucha o hapu inoza po omprakin ndolo hapu man this is hapu yoye abelulange hapu yoye apangomele yapanga esetadide Matthew chapter 4 verse 35 to 40.
nembinga o morongane o ka esimboni nongane haje nderere na tuyashike komishono programa yetu ndati kucho tulimo na Pastor Kangondi mo programa njika omnyasha ne Fimboro Paife na ndimpashi komito avurukara ya komisho. Amen. Opo ya kalungu ya ikushu oshiri yae. Eshingo ili neno shote ka afyo alushi. Ini mote ikushu computer te tantu wango software ipevati. Ato mo kwa update ashikeshike. Ohapo ya kalungu ya update. Ohapo ya kalungu oshima shimwe. Oh. Ay. Onda tuye mu Mateus mu Mark chapter 4. Mark chapter 4 from verse 35 to 41. Mark chapter 4 verse 35 to 41. Eno abu kucha tulingane mu Marukusa no poro nine verise omirongo ndatu na imwe 51 35 to 40. Akucha omirongo ndatu na nano mu Marukusa mono omprakeni kombinga no mbinga ano odiriko shoshpanye kucha ano omangina ndi yakangane komishangwa na ndikusithire kucha tuli live on Facebook torangane epanja ko lyo channel 7 oshiwambo kuza mono twenderengane pamwe natse kulombera ngane yamatete mono tayiya kaingane mono puno makuti o radio kucha tuliwo ko marungura ko Facebook channel 7 oshiwambo kuza mono twe uburukara wendera pamwe natse Marukusa no poro ni onine overise omirongo ndatu na nano pongane tatu zimoka dino diriko shoshipona kucha Yesu starotifa efuta omirongo ndatu na nano tati kucha hano eshikwaninga onguroshi yefikutu olo okwacha kuvo tuyaukire ni komunguro winya ndere balekera ongundu yovanu ndere ovajako naye ngashi ali mowato wato jimwe oda enda pamwe naye ndere okwajapo ndere okwaja omepo iju no makufi elidenga mowato ndelo kwa jome po iju no makufi itega mowato tendapo angayo ya dingano me mirongo ndatu na heri tetikucha mirongo ndatu ombiri mirongo ndatu na hetatu omprakeni otetikucha ndere yemwene okwahangika mowato konima ndere okwakofa poshiwiro vo ove mpendura ndere tabati kuye omuhongi mboli ove kuna konasha nase eshi tuli hatu ningingao hatu ninginemo 39 o mirongo ndatu no wetikucha opo ye eshi apenduka okwahanyena omepo ndere okwalombwera efuta mwena ove ulote ombepo oyalota ndere okwacha firu. Amen. Tetelekop. Apatrombro wa Jesus Christus. Ali alimomba utu no valongwa vai. Datrombro kucha okwali alimomba utu no valongwa vai. No bipote itikucha okwajo mepo. Omepo te dondoko kamba utu. Do alongo kwa ivatira. Eshiveni momba utu na Yesusa. Okwali vatira. Shashika vene itavero. Shashina vitavero hapu ya kalunga. Ama alongo kwali hakumwifangi. Shasha anuva mwevenda na Yesu sefimbo anuva kalapa mwe na Yesu sefimbo mala ovakana tango veno malimbiro mu Yesu tachombi pita ikucha Yesu sokwali akofa nando takujoma kufi Yesu sokwa kofa shashi Yesu siende kwa shewete Yesu siende kwa shudite ndelo hende kwa shapu ya kalunga teiti okomona kucha no kufi uni mushona tashombi pita ikucha alongo vatiro kukwenda Yesu satukwafera Yesu sapenduka Yesu sombipe kwati okwapenduka ndeta rebuke futa okwati hey mepo lotera pa ifenga mepo lotera no meo malotera Yesu kwa ipopya shike okwa popyo hapu ya kalunga okwa popyo hapu inanukila momea ndeta ningi monga okwa popyo hapu ya kalunga ndeta tima kufi mepo lotera no mepo ya lotera no vapopya kucha no mbipe teti kucha ovapula kucha oshike mwatira no vekipo pila takuti even the wind obey him po verisi ya khunina pe po 41 takuti and okwa ivatira ndo vakamona kucha ndele no makufi ohaye mpikine tache kufi ngotali duru kupikina Yesus oshike mbela monga mwenye tashipikina Yesus onkifi tovere oshike monga mwenye tashituru kupikina Yesus ngenge kufi olapikina Yesus no kese shimo tashipikina Yesus chashi eshitwali shola kalungo ya shite ulunedu ndena kalunga tapangele kombada edu okupitira peni no hapu yae unyu note upangele wako hapu ohapu yo menyu yetu ohapu yo mepa yetu ohapu yo shima twapumbo kukona nga tulongo keshisha tulongo
ngombibeta kuti kucha openi mwalesha oshimange ngototala shikona akona kucha ohapu ya kalunga teitinga ipi eshito ningo shima asho shiringao ohapu ya kalunga teitinga ipi na tuinekele nyo hapu ya kalunga ohapu ya kalunga yo hupifo oto hupifra nge winekelo hapu ya kalunga oto hupifra ko hapu ya kalunga nge uno hapu ya kalunga ongeleka ka inafiku iku hupifi me uluka mune dina longereka me uwidanka kale dina longereka dotankalo hapu ya kalunga o Jesus Christus efimbola prako efimbo peife pepumbo kwinekelo hapu ya kalunga efimbo peife pepumbo kutambula ko hapu ya kalunga shatu atambula ko hapu ya kalunga shatu inekelo hapu ya kalunga hatu hupifwa shasho salvation yo number 1 shashi peifa no tali kimaliwa otwala kumonika nawo otwala kutela nawo mashike chapumbiwa o hapu ya kalunga ovano po va hupifwe takuchokwa popya nefuta okwa popya no makufi kucha lotera ne kufi ola lotera koshike ko hapu ya kalunga demo uchwalo kumone njodi uchwalo kumone vishina kaliko lesho hapu ya kalunga shato lesho hapu ya kalunga shato kona kono hapu ya kalunga ini maye vishina oto imono ini mayo teiya shato lesho hapu ya kalunga ngoto imu Ezekiel chapter 37 Ezekiel chapter 37 eno mprakeni kombinga nombinga shwana wanangwe kukaringane wacho beliwe opongane ukabala ndurasho ngane tatu rombwe rwangino nandulingane kirongo nduho ngane to shanga po kambapira opongane uvurukara we ki ilesheramo ngoye mwenengere to kiyatanga ne una esimbo amondo kupopyo hapo ndi hole chasho iko shiri munyo mo mune shiri diapo ma hapo ya kalungo iko shiri ashiri oshi hapo ya kalungo iko shiri anu va pota popi polo you know ano okwaleshe ko shima ko Facebook aye vati shike aye okude ko shima nde vati aye shike 37 chapter ngapi chapter 37 Ezekiel chapter 37 verse 1 to 4 outeka ko Facebook akwashangwa takuti ngashi no shima shina ndokulyo takupopiwa ngashi ngo tulipe fimbolo paife akuti aye vati shike presidente vachokwa tishike president na popya no kupopya no ochacho otuleke kini mayunyuni why yo kala uli mo hapu ya kalunga why peife oveke ushikeshe shasha kwa Facebook uchi pupulu oveke ushishi oveke ushoma okololo wani kwipupulu oveke ushoma okololo wani kulai oveke washi shashishike ipupulu iki info ya shangi ipupulu yapu ndovo mweke toshikula oshimange kashi na navi no shilandula omulwashikano walo kuitula minima keishiyoe dama muove mwene ndetolongo mwe kupifoloe amoto chano tatika ngondo ndinali ni mbayi hapu te ngwa yongao no vachondalo tuwaiwa ferendo wango kuno tuwaiwa ferendo wango ta dipeni no kashishishange amondala ndi kupifwe ondalo hapu ya kalunga shashika shomu nongala mwenyoe ove kushiferende weka nongenge paife oto dama mini makaishoe oto keletera o makanya eto etwere okanya koyo kotake kwetere ombipeita kuti topangulu ashita shitimo kanya koyo eshi topoto shotaka pangulu anasho ove ushikucha ni mamacho alielele kwananga na alielele lima unyo kwananga omune ko na drop hapo kufiku omune ke ndajapa befenga eshi japanga yetate kangondo tati ai pastor kwa fere ku drop ka don ova kufongo ti odengelo nkulu ka diwan aye tate kangondo ndiwe teveli mo tu apefe na ka dona otanu kudrang watu eshi ndio nkulu ka jo kwa ngunyi eshi ndi chapo nkadwangi na kupopya na mbolo watepo hombo yang otepo hombo to vanhu vangapi otepo vanhu vangapi mongala mwenyewe na tukale ndiko pule no kupopi polopolo na tukale ndiko kule na kupopi me yashangwa ke Facebook ya popi me yashangwa ini makaishio shiri anu takuti aye vati oshikeshiki opena no shima shimwe anu kucha aye rere vati pe ife otadatinga rere oshinasha nave shike oshimange kashinasha nave shikala ko kule otukake komadira dirwetu atukake ke mwenyo detu o atu stressa kini mena itupumbo ku stress peife tati kangondi o stress ke batisha shuda ni mani ngashikeske no kaisho shirika peife ove mwedi tota ove mwedi haka ovo shidukuduku ove keshe shimwe no wa kala uli moshiri ino kala uli kini mai hapu oshi opaine mo John Yohaneson shash oshikatete wonpi shasho kwa katule ululae okukwalike no kulitula Yohaneson shacho kwa mona ike Herodes atende pono nguluka diwai hey Herodes wadipa litedula Herodes man o dipa ifo nguluka on samana onkadwende to hombola Herodes okwanduka ndetaningishike ndete iko dolongo kwa kateterwa shashi Yohaneson shashi ilonga yaye okwalike okuya tana unsinga Jesus ndetai okwakani gali ni maya that's why akamo dolongo
esha mo dolongo pa ifo kwangwa nali Jesus bantu aiti kwa tatu mundisha alongwane vaye Yohane tatu ngalongwa vaye aiti inda ku Jesus ukapule goto ti oyengo mesaya no ngoyengo mesaya taterera kapule nyuta valonga va Yohane tava ku Jesus aiti Jesus aiti anovengo taterera itwatuma ku John kwi Yesu tati kalombwele Yohane satoti ovana udota averuka ile mota ende apo fyovweteko atikwa macho vuditeko indeni mukalombwele Yohane talombwelwa mara Yohane sao oyengo ali limefuta tati ondamona omepota itibo mbadafo muti ostashasha Yesu zandishi takuti omona akalunga ndete apota tati ititulu kukushasha woteko ititulu kukushasha ove wapumbo kushashange Yesu tati shashange oposhuanifwe tacho bibete itikucha kalungo kwa popya tati keshe ngo wa mono mepo yanke tayule kombadae oyo mona wange wakutia Yohane keshishi kwa modolongo kwa ngwangwana shashishike okwe katule yulu lapi na lipumbwiwa okwa kaya mini makeishia that's why paife tomo no nanta swing anota shangi polo ke Facebook ayele washike anota swing shashishike otwa poteni onmota poteni no wapya kalungo te kukaleke kokule nini mayo kaleke to popyo wapya kalunga anu yoka ane uliko Facebook ato udifa yoka ane uliko WhatsApp ato udifa ovike utotandaveri polo yo truko kumoroshima ndeto shiti dimigre ndetashika montima we yo truko kumoroshima ndeto shiti dimigre ndetashika montima we ovike to hana unomumbo ovike to hana unehombo ovike to hana unapoka tika boyfriend na girlfriend onu kwa eno kuhombolo nuwai onu kwa eno kukufa po nuwai desha shuno ndupo aye ushinga kuchono kwa itombola ovu anu benya batondo kunyuni yo uno ndupo ondupo kaiwa onu na ndokwa tondo como unyunya ndokwa mona po mache ngole pamo kwa shenja anovo vone kwali hakalame klabavo oikyo amonapo ndo tombolo ujune wa keshipuiki nengo wombolo mo ujuoe yo machopu ina halali oto panishwa kukalunga ulinga onu kalunga ngokwe mponwa onu pamo kwa lunduluka onu pamo kwa lunduluka yes na tu popyenyo hapu ya kalunga pesha lalo ka tu postinge ni pupulu iro tu postinge ni polopolo na tu postinge nyo hapu ya kalunga oshe ko Facebook yo tulako hapu ya kalunga otwininge nyeke aye no tukale ni moshiri atuende ni moshiri atutale nyo shiri atuitave nyo shiri sheke uliko kule nini mi hapu kalungo te kuyambeke na tukale ni tuno nyo mitima kwenye hapo vete kulombwelesha shitula montima oye otoka shipopira shike ngonde hapa utateka ngonde iti tateka ngonde ndudana ishike A B C D E F no shitula montima we paifa tutenye ferende uferende wapi na uteka shashwa boku teka endu body hapu pikini nyasha to pikini nge paifenga ondu boy hapu don't know what pumbo kutaka mifa okaumekoe kopo fingo kaumekoe kopo fingo wambo kutaka mifa shashe ton lombolenga oteke shipopya yo mbole okwekutiro ndubo montima wai that's why in maita ende now shashe ngono okwekutiro ndubo you know on omadiradiro oshove ombibete iti ngengo ataka konkainu de don haluka mbibete iti ngaipi wanangala naye tashina vengo to diradira mboli no tuwa iwa to drugu imona mboli na tu diradire nini maiwa diradira nkwe nini maiwa paifo atala ngaike ngashanu ando tanta wange paifo kofeza otashuwelele no oyele ngaike oyele ikonu uyele ikonshinda shoe okwekuni ngashike otoletelo matimba onuke kushi iyo limo njato yae uli kunyanongala mwenyo yae ame ginaliko nashanu mami ili monjato yae iyo futile ngomea iyo futile ngoshwenu kwepo ndi kumbeka pangelo ili halifutungi kwepo ndi kale ndilongele pangelo ili halifutungi shashina ndo wani ngomilioni atate William aye owetenge no ine kelo hapu ya kalunga popyo hapu ya kalunga tochamo hai monmi longa medina la Jesus Christ tochamo hai homporwa medina la Jesus Christ no to homporwa na voto hombola no kala uno nyati to popyo hapu ya kalunga shasho hapu ya kalunga takucho ine memo oya fe honga mwele te idrukuninga shite idrukuninga ame dimbuluka fimbolinya ika idrukucha no amondara ama ndimo nweshinda hala shasho hapo yo teiti kutatu drukuninga ishe mu Yesusa okupitira mu Yesusa ngaisho te ishiva kupitira mu Yesusa ndo hapo ya kalungo te ipo pikucha aisho te kupita mu Yesusa okansaka inamonele moluturanga oichaivi ka inamonele moluturanga shashike uine kro hapo ya kalunga shitavera koshike keitavero loe manga itavero loe awika no ngaitavero ili ndokotoro perio mali tavero na likalemo shike mu hapo ya kalunga mu Psalm 107 o veriso milongo mbaita kuti ndere atu mu hapo ya ndete ivaverula
kalunga ningashike atumo hapu ya ndeta iverura eshe ipopi pa ifenga wandi popi hapu ya kalunga wapu ya kalunga eshe ipopi ote ya montima we wapu ya kalunga eshe ipopi ote ilongo shamove ote ikupe itavero laso kuti wapu ya kalunga idipeni wapu ya kalunga itiko kuda no kukudonjo ya kalunga yetiko kule shamboli meme takuti ndelo hapu ya kalunga idipeni mokudonjovo no kudonjo the word of God, the faith come by hearing and hearing the word of God takuti itavero liko kukudo hapu ya kalunga tashitipa ife itavero loe otalipo mbada eshi udito hapu ya kalunga na tutaliputa punima mu Ezekiel chapter 37 verse 1 to 4 Omprakini kombinga nombinga iskira no puro milengo ndatuna heli overise otango siwonine overise otango otati kucham ndishima kutamika nando no shiparanyo otati kucha Israeli tashuninwa omwenyo lo Israeli tashuninwa omwenyo ekero mwene rakara pombada yange ndere okwapitisange momepo yomwene ndere akalekange pokati ke firu mbinga netandile shamo shikwanyama nga wale shingane oshindonga bibere ndino ya mejuria yo shikwanyama omfrakeni ndine kila kucha dimina ngepongane tande ndura momo verse otango titi kucha ekero mwene lakara kombada yange ndereye okwapitisange momepo yomwene ndere akalekange pokati ke firufuka nderero olali liadi oipongoro oni ali teti kucha ndereye okwa twara ngeke mbinga dishe mokatikayo nderetala opali ongundu inene yanangala me firufuka nderetala oyo aishe yali yakukuta unene nina tu teti kucha oponeye alombwerange tati kana komnu oipongoro eitaiduru tu okuninga omwenyo ndere ame ondanya mukura handiti omwene kalunga ove ushishi oponeye okwalombwerange tati hunganekera oipongoro eyi uilombwere oipongoro ikukutu udeni onjovo yomwene amen takuti makipa uda onjovo yomwene apo atu popi wa Ezekiel akwale limoveri do kwa mona kalungo kwe mulikira omakipa makukuta ndeta pruata kuti eshu watalo makipa watalo drungo kuningo mwenyo de Ezekiel kwati omwene oveke ushishi tahano vene ndunge tate anu vene ndungu kwati omwene oveke ushishi kwati Ezekiel popia kombada omakipa dekeshe shito popio shitashiningi zetati makipa ningo mwenyo okwahunganeka kombada omakipa talongi fashike wahapu ya kalunga tashiti oshutashikulikire kucha kapena shashinyenge kalunga otakuti ngashipa ifenga eitame okuilikana eiti keshapa peno makipa akukuta mongala mwenyoe na ningo mwenyo medina la Jesus Kristo tashiti keshapa ko ipa kukuta mongala mwenyoe otape omwenyo oposhimaliwa opohombo oposhike otapu omwenyo shashike wahapu ya kalunga oteipopiwa wahapu ya kalunga oteililiswa wahapu ya kalunga oteililiswa kombada ongala mwenyoe wahapu ya kalunga otaitwa kombada yoe ongeta puningwa shike otakuti popiano makipa popianao peife ekipa mongala mwenyoe opopi nasho nashike opopi shike mongala mwenyoe ngeto opopi ngototi keshe shiri mongala mwenyoe yange shakukuta nashiyo mwenyo oshuno kaho ilikana ngao keshe shiri mongala mwenyoe yange shakukuta nashilingo mwenyo imali wange na iningo mwenyo peife kesho kuno problema imaliwo omipete iti kucha pefi mbola hunina ohole otakukakala hole imaliwa ole tati ngao kalunga tati pefi mbola hunina kakala hole imaliwa pefi mbola hunina shashishike ohole shikatuno hole imaliwa pefi kesho mokole imaliwa okuola imaliwa indege meulu oshike tu hole imaliwa shotete oshimaliwa kalushi hole ndinashikukontrola otuola imaliwa shashike sheshimwa shapumbo shimaliwa osikola yo kano shimaliwa omambo kano shimaliwa omajo kulyo shimaliwa peife nu dira ve pitatu ali udira peva pa ukalunga sheko anga wa shoka dira na ntiro kukukwete sheke toke mofuka toki kunya iko alukikuninga takuti no kikunyi mo ya protecting udiro vaturi wapo shikano udiro vaturi wapo se tuvali ma peife otakuningwa ngaipi peife otakuningwa ngaipi peife otakuti natuli tatso peife otale kimaliwa peife kaife ano tate peife keshe shimwe ano unyunyo wako kule nai kesho oshimalo ome okunwa ike ome o tax and rate ini ngapi
paife ngatu popi tax and rate oliko maovya 3 ko maovya 5 shashike shimwe paifo shimaliwa paife anota avaki anota apewe mbubo shashike ihole imaliwa shashike kesho shimaliwa okukululo shimaliwa ufindikire ngonyo shimaliwa tashtishike ohapu ya kalungo teiwanifra tashti otulipe mafimbwa khunina apata kuchohole yo vanhu vahapu oteikaya pedo onge oduru kumona mwanyo kweli muju oduru kumonwe nili muju ndotoningishike kuna naye itomvatere shashike katunalyo hole ashike umipelya kuchiko mafimbwa khunina utakaka kuno mikifiti hapo umikufyo otutiwete takuchwa tuko udoma kaka momedu atuka udashike nashike anotaka andifira menjira oyini mairiko paifenga anotaka andifira menjira paife keshi ini mapaifo iyi ini moya oko ili komba daido iyi tainingwa shashike wahapu ya kalunga inokuwanifwa wahapu ya kalunga shite ipopyo inokuwanifwa shake tolesho hapu ya kalunga opike pilongo ini miyapo onokushiva po season apatuli otuli po season ili pipo yesu sakena kwe fimbo lila aluke uloko lili oheli oko ili ndeshinu itedulula to ikoheli ke uruotaku yava vitedulula ava veli moshili ava venohole ya kalunga ombibyote iti hola faneni unomi opopi nae otopwikinenge peifenga topwikinenge ko channel 7 ida topwikinenge kupitira ko Facebook ilo topwikinenge kutira ko radio ma unomi opopi nae ndoto choatelele ulu otokali opopi no nushike mpopi fake me uwita muyo vana vataka ko shipala sha kalunga me uwota muyo avatulipsua takuti ombibyote iti Muyohanesa onopolo nina ntakuti those who are pure in the heart they shall see God. Aba bayukimo mitima davota kamona kalunga. Atuka moneningo kalunga. Efimbo la prap. Efimbo kali povali. Mpuikinira ku Yesusa. Mpuikinira ku kalunga koe. Kalungo te kuifana. Tacho waloloka nololo kifila kwami. No anti kupetulumuko. Unola patoka kala. Ombibete itikucha olutola dilemedu. Utalishuna medu. Ommepo ya dile ku kalunga. Note shuna kukalunga. Uliopo tolilonga kitukava kini mayanu. Uliopo tolilonga kitukate ngobano mitemumwe. Ini maisha iyi. Oyonto ndi satana. Desha kuli mini mairi ngao. Ulukuna fikukeli mwone. Efimbolo kuite dulula peife. Efimbolo kuya kukalunga. Efimbolo kusalenda kukalunga. Efimbolo kuya pope pina kalunga. Kakunali efimbo. Kushe efimbo eli tofi. Kushe efimbo eli to kalunga te. Orapchote ya peife. Eva kule polo va Kristo talifiki paife. Chacho nyuni paife ni moya ya piana. Kalunga itake ipitikira ndikulombwele mpikini. Ini mei hapo ya shangwa. Nante natu konji feni ini mo inoku ningwa. Chacho ya shangwa. Ini mo ya shangwa mombi beli. Abomination o inoku ningwa. Abomination o inoku ya. Atuke istopa ngeipi. Ongeke uite durula. Kesho umo kuno raita yae. Anu itoke va kelela. Ondalo kukupatulo ntima oe. Ondalo kupatulo madiradiro oe. Ondalo kupatulo ntima oe. Kuchave. Paulo ye mwene. Idama mo hapu ya kalunga. Paulo ye mwene. Dama me itavera o itavera kalunga. Paulo ye mwene. Landulo hapu ya kalunga. O hapu yo shiri. O te ikumangulula. Ilibi hapu te ikumangulula. Ano atu popienye ike A, B, C, D, E, F, G. Deshito apumbweni o hapu ya kalunga. Deshito apumbweni o kwenda mo hapu ya kalunga. Oyo te ipopyo shiri. Oyo inaka ini erere. Oyo ike tapumbo kuka kuitula. Mango atu ituli ni mi hapu peifenga. Katunenye fimbrali. Ila ku Yesusa. Ila udame ku Yesusa. Inololoka. Inololo kuilonga yo itolongo. Inololo kuka itopopino va kweni. Oshuku chanu va profita va po omalu ondelo ike. No. Ae, jamo luondelo. No. Ini mai. Itipo piro luondelo. Itipo piro malodu. Itipo pireshke. Malu nango hole. Ombi berite itikucha. Ototulu kuyanja polu tuloe. Lihui kwepo. De kuno hole. Me urumba umwitelipo. Ondupo komitima detu. Tune ndupo komitima detu. Tuniyele komitima detu. Tunokani ingililamo komitima detu. Katuno shirimo makanya etu. Oto dengelwa, o selfono nana etetela. O ulipe, aye, onduke kepe ifopo, peke ko minute mbali, maambole ono kwa kofi nuikosho. Aye, oto dengelwa, aye ulipe, aye, andende po marobota, papa ife, onduke kepe ovo, mbole ono kuliko kule. Ipupulo yo, onunguni ipupulo, ulito limono. Oto atulenye ko luondelo komesho. No! Oto atulenye ko malodu komesho. No! Oto atulenye ko kudipa ya komesho. No! Ini maite itukelele ko kule, ontuvo. O praida uno da utetere do shimashi uno o ni mate tetere ko shipala shakalungasho
Oyi ni matopu mboku itedula kwe. Ama ndi popi. Ame sheke ndi imano. Dandenge kana ndoka me poko ndubo ike. Sheka yande ndoka me poko ndubo. Ame. Andiri kana. Omwene kufa ngondubo. Ame ngwanga ngendiri mumbo. Mondu dandiri kana andiri amandike. Aicho omwene kufa ngondubo. Kufango mepo yo kandi tondo vanu. Kufango mepo ndu kandi niyerere. Pengo mepo yo ndika ndi olo vanu. Kalunga kange ambidi denge. Ini dira li polo polo. Penge filo ngendopo ndika andi dira polo polo. Uluvi wange kalunga kango wakaka. Wandi dira une ni mariwa. Wandi dira une nanu tavafi. Wandi dira une neshke. Yere koma dira kalunga kange. Shasho ma dira hayi montima we. Oshimo asitameke no ma dira Tashiyamo ma dira we. Tashimo ntima we. Toshiningi. Yo munu eko ka dona ke liopo ka avo eka holaka tete oka mono no meshwe ovo toka diradire na itoka nangalasho ovo to katame ku ka holande tashe toka holo eka nangalana woteko ulundo atamekela pe mu madiradiro ulundo uli mu madiradiro ulundo washako mu madiradiro o shashe mu madiradiro mwani kashike otanka ke ko lutro eno mepolo anu vanga po diradiro nangalana shikwa mono ka dona ngashine sa matine Hego mono matunjo, iro mono mavero, o poshio, o tosholoka ike wa fake shikeshike. O matira diro inopo pia shaka, watale konunga, o shichorie, o veke na kalunga. O nini matapu mboku itedulula kuyoyo. Nda atuyapu Yesusa, atuyape kolo Yesusa, atuyapo pepi na kalunga. Yaram dine kira kucha tunanga ne mtete atanga ne punano programa ikarenga ne ya za mumio wangajo. Tate pastor watumbura shini mashimwena sha kwatange. Na ondaranga ne ngoto frunga no ushifature nawa ningi utupenga ne ehere na ndichene ndisha ngaye ondina nchindi handi popi nae handi popi ngaye onga on kriste nenge ngashone watumbura kucho tripo poma fimbo era gashugonina nga handi nkundu yeke kitita erenge hatu popi ke malo tulinga puchinda anengo tulinga nengo sister nengo brother tulinga ne megongaro ondino kuninga ngini yishashi yo nande nandi nkunde yo ingane ya itairenge morangane nando tatu twine nani ngimeidinga onda fupo kuninga ngini tate pastor pulo liwali lalo onungo nkundu ndina hala mwe fake paifo shiri kuyemwene na kalunga ya inoko ati derekero nuka onuke shikalunga ka onoto nkundu nawa ngina hala tokalako kule naye ngashike mengere ko mwike munu juna onu limongereka ndiyo popi nangweni anokongereko katalako shike kongereko katalako shikenge ngiyo popi no nune ame fimboli mwama kaike ntasunye na mondiripo okay ongereko yango inini meishi mala vo Kriste ovo kakaiwa ovo ka komesho ovo ka to difohoe o ka to popio mbiri mala nino akupopia nabo o linga ipi o shala kutyaga ipi no ngango no tonkundu ndina akupopia nave ovo dano patawe kalike wa mwena ya Yesu na kwa enalongwa veyo longo na bavali mala ngombudi Yudas asikali yote na kwa lihende na Yesusa we kwa lihavaluli malwa Yesusa Yudas we kwa secretary ya Yesusa we kwa liakanoka munda that's why Yesu kwa popia poka tikova ngwa kwa kucha o utakavelelo shitaname o etaka kengerelangi mala Yudas eshavelo shitana kalunga na Yesusa inaveshi monaka Yesu Yudas esha inaveshi mona shasho kwa itadira kucha pamo kuna shatunga ku Yesusa mala kwa popia kubona takuti umwe omunye taka kengerelangi o ngwa ikavelelo shitanae o etaka kengerelangi Yudas kwa velelo shitana Yesusa yetali ndesa tapopine kuli nere tumbuwa kucha eshito kalonga endelera ndetai ma inaveshi monaka ma Yesu nentata yaka Marekano ma pekulino wakape okwakana malo kwenda na Yesus na volino mfita ovo mbato mbibeli yo mfita ovo koshi kutu yo mfita ovo kana no mfita ovo kombo mbola malo ovaki malo no ntubo malo nini meiri meulito imo ulwale kupatira komesho mango afe pita utalambwa kwesa kucha otoki kalange deto ikalange fimbo ngwe kontoboli nali kwena itopi kalange lutatu temu ikala mala pite shikale so kwati yeye omwene ngina fikundi kwikale ovo brange wesavo ongona wange kwacho tikalange eshikala Yesu so kwaninga shike kwacho hayengo akanongi aye amekandishi umotatu hayengo tamona naye kunya aye amekandishi ndesha japonga ekondo poshilaka kwena kokorosho tatimbuluka kwaninga shike okwakwena omwene file ngongeta yes induka kwenenena katengolo ukapule kalunge ongenda tocho mwene vodiminengepo omwene chitirulange bengo ntima upe wafa David kwatuminwa Natanera kucho kwa dipa ifa onsamane wantananga apo nonkuluka diwan esha pere tumbulo kwa chono na dipa kwa David kwa chova atupopi kwa cho mwene filengo ongenda chitirulange bengo ntima mpe ta chefi mbolo kuite durulo polili paifi
Oila nu vanga pikenganga. Oriopone, otopikine no kupikina, malo oila nu kenganga, wakamange hombo dan. Oila nu kenganga, wakamange promotion dan. Kalungi hadanenwa, kalungo teku hange. Kalungo kuipo pepi, kalungo teko, that's one vangota verita veruka shashini meiva longa veshi. Eshu alongo ushishi. Neshu alongo ushishi, ame ngotoni ngingini ma, ame, you know, usapia vakalunga. Ompio akalunga keshu dano. Elio kuifane mwangande ta lilipu nonda. Chaiken don take irika nwa konfite ifana ukalunga. Do anigi polo iringao. Otokala muju, itedulula. Fimbo paifenga. Fimbo paifenga. Uye moshiri uye kukalunga koe. Ulonkele kalunga koe mo mepono moshiri. Kapene timbi hali diminu hapo. Keshe timbo hali dimu hapo. De fimbo ele fimbo hapo moku itedulula. De to popi wafa David. Kucha koshange. Shitira ngontima mpe. Outa ukudu. Outa ukulandula. Omwene wange. Amen. Yawa, mitengane tunotiri mbali tate pastori shapo kukalangane twa ngane ko komishone galikano tugalikane ngane no konimukare wanganja ongodio ye kompra kini wetu. Ya, andike mwirikane na paife. Maika popyo hapo ya kalunga kombada ngana mwenyewe. Itavero hapo ikapopya. David dogwa popyo hapo nde Goliath okwidengapo. Kalunga kango hamba medna Jesus Christus andi likane kesho mpikini wandi popyo hapo yo mongara mwenyo yae kesho hapo yo ite drukulonga mongara mwenyo yae kalunga kange na ilongemo medina Jesus Christus na ilongemo medina Jesus Christus okuche veluko ombiri vapo hole kalunga kange medina la Jesus Christus valongera shito druku valongera kalunga kange tate medina la Jesus Christus tate wandi vanje mumakyo ye amen. Amen. Ya, metitano talia, metitano langela huni nandishi. Ya, ondalu kale pola dio metitano talia, lombwela shinda voye. Andi mwiri kanene, mepe isho te muhepeko ya nyatayo. Ye ndubi, mepe isho ye ndubirwe familia di muruifa. Iru hankofu fiku, metitano talia, icho inokuteka. Icho inokuteka, unokumangulu, unokuombolo, unokupromotu, unokumonilonga yoye. Mepo ya nyatayo, kalungote mufirongenda metitano talia. Indapo radio, indapo tipo, po Facebook, kalungote mumangulu medina la Jesus Christus. Ya, ongo diango nola noita tunoimwe, ombali nonola, onano, nonola, ombali noimwe nongoi. 081-2050-219. Onola, ohetatu oimwe, ombali, onola, onano, onola, ombali, oimwe nongoi. Ya, oto dengerenga, oto drukwe SMS ange, ngashinepe ife. Ya, fimboli mwiti kwa lukire, eiduke kwa lukira koni mama fukwa valiro koma mafukwa tatu. Ya, kalunga na kalepa mwenanye, ne mufirongenda, ne mutayo shipalashae, ye ne mwendife. Amen. Amen. Te pastori na tuche tangi shongane waliwe ya oye tueterapo erongo konguroshio na. Tangi. Na tuterengane metita nori wa maskomino mbali nongoi. Amen. Prakini programa njika opota shurire mano programa omnyasha nefimboro paife yali taikuzire mo radio chanesewe no shiwambo radio jono haikarako etitano keshe potundi onti heli nemtediri omlongo siwo ohetatu nemtediri omlongo na ndikwalera kuprakena kwa shino tekurongidirapo mo radio nji metitano talia ondiri pamwe nanye metitano talia icho inokuteka iki lilonge kideni muye mwirikane. Amen.